Kani kadai Gurdarshan Meghalaya ban ngiprang sobhai pibaro syakatup khobor menta ka janmit. Shabain paish khobor ki babnya ini petchoi ki mat ki pakongsan. Li Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya karel ke Pastet ke namo Bharat happening ke Delhi bat kemirut. Ther ke khnam ya ke Sarkar Jilla bapentlot ya ka senshar ke ADC. Ka third song Kristan competition ka jing rakhe ya ka kolshor tinrai ki garo hari bhoy. Mat ke NPP ya ka jing do nong hadin bu MDC ka maulai ubat tebor pathau on ya khun kum ukur tong shimen. Pat syakem khat laingut kinong Bangladesh ki basa bean ha nalaso para ha Mumbai. Ki khobor ki bapnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula plepat ba mentakas ngi ya karel ke Bastet ka namo Bharat ka bala up khmi lenti las khamslam. Ban kenti ya ke jing penyeso happening ke Delhi bat kamirut. Kani kelenti thamai ke bajrong kumba khatlai kilometer ke bapenyeso ya ka Sahibabad ha Uttar Pradesh bat ke New Ashok Nagar ha Delhi. Kadai umaujam ubakongsan hakalet kawan ke Bastet bha hakani ka jing pelat patba Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulakeu hakarel ha Sahibabad station kum kadak jong ka jing sedang jong kalet kawan ka bapaka happening ka nongba. Menteri Rang Badu ulathit ia ka smart ticket bat ulayakren bat kinonglet nongwan kin thop iki khinna ki bala kabala penlong e kani ka jing shongrel ka basakin mau. Working President ka khnam ba Thomas Pasa ulakin tho ya ka jing tuklar jong ka Sarkar Jilla ya ka jing senshar jong ka Autonomous District Council dak ba kinno ba kalapindu jaj ya ka ikhtiar bat ka bor jong ki habakren shikinong tho khobor hinin kasngi hadin baladap pin bana ya ki phrangot ki kirtong banyakhon ya ki election ADC ka banlong ha ka arhoi terik urumphang arajar husan uba Thomas uban yakhun na jayau ulapin pau ya ka jing bam hun halor ka jing pintrekam ya ka building bylaw General Secretary ka khnam uba James MA Neng ulapin pau ya ka jing thmu nakabenta ka thop kerteng ka baar jongki kirtong Henry ulapin tikna bakaseng kan om ya khun satya Hajantia Hills Autonomous District Council. Pi kadi kalau kamu terikam kumba ki babon balang ki paiba ki orang ba jo jala jo jai berio bro kila penpau ya kan ya baka MDC kadi tangka kamera ban syong yelek kai ban ya kenti badai saka election emile ke praktis kala di kumta kumbakan logi ilalap ik sakhi sata ke por wal alai kala batai kata aga tingkani ka scan list te kiba apply ladon ko masihongot tang balong ngimpat na kiwi pat konstitusi tambah hadu mentapat ngimpat sim karai nomor kadon ke election committee te ka prosedur kan habannya lembag election committee kumno kan pendep kalau karang te hadin kata anak lapoi ke sim sim karai ka bakan kat kum ka jingpet jong ka seng ngisngo ba hapo Janti Hills le sing ka seng ka jengi keempat suthit bha le se ki pat ba ngimpat ayo kita gi break besmuthu bha kali ka seng bani iru le se kita gi break bon pan tiket nangi ngimpat gi day ka jingpet ku jengi bagian ai tiket tengi sngo ba nakapta ka Janti Hills daga boborom sngo gi produk prosnam Janti Hills ba kinam so EA gi ka por ba tang inam la ban ai tiket inu kan Ka third song Kristan competition ka balapinlong da ka Achik Cultural Club Killing kalalong hinin kasngi ha bara killing ka badon Hari Bhoy District ha ka balapin I ya kol short tinrai jong ka jat bin riu garo ha kani ka jing yakop kiladon ki jing roi tinrai ki jing tem tinrai bat ki jing sotanat bat ki jing lekmen MLA badon burom uba S sotun uba bat usembut kongsan sanmun marak kilawan banyashim benta ringkat kinong yalam shnong nakathan bernihat kakunhun ompher group naka khat armer ompher kalara ya kakerdan beningkong bot sakanong spung hakakerdan ka baar bat ka ampher group na asam hakakerdan ka balai
Ka jinge kop kala pinpau ya ka jinge teli bat ka kolshor bat ka sabruai saptem hapok kathan. Haswa jong ka election ka banwan sya KHADC o MDC badanglong menta nakasing NPP na maulay uba tebor pathaw ulapin bna ba onyakun kum uker tong shimet. Kani karay kalami hakajingelang balakot da kamaulay Social Service Organization hakasingi satjan. Hakaba kibabun kinong Krishan jong u kila kentu ya u boon perkhat biang ya kanong rim jong u ban omyakun ya ka election. Uba pathaw da kabakubur ya ka jingso jong kipat ba ulapin bena ya karay jong u banyakun kum uker tong latlut. Da kabajubab ya ka jingkwa jong ka maulay constituency. Nalot uba pathaw MLA berim uba PT Saukme bad u Presiden Katulba uba Seibor lang el nong latru kilapin kre banyakun kum kikirtong shimet. Katba ka VPP pat kan pinyeng ya uba Edison Khar Umnut bat ka Congress kan pinyeng ya uba Wanseng Jirwa kum kikirtong jongki. Kung play kini ki marami na lenyo kladan ke jiso bunyaw na kalang junga bangan la banom ya kun su kan election ri ki palba na song molai ba ki babuni ki sya yang ban ong banom ya kun lawan ban karpat nga tan kalang junga akan ikamit pamatang la rai bagin ya kun bet ya kan election but kung play ing pandam ko man palba mor palba long halor jong baro tinggal pendam kumbau pabau kuat nak kalian cungang ini kun kum kertong simet akan ika MDC ke pemerintah. Haka jingkendra ka bajur ki pulit ke Mumbai ki lakem ya khat laingut kinong Bangladesh ki besa bean hanalaso para Maharashtra. Kitei ki jing yok kem ki long shibenta jong ka jingkendra ka bakhamjur ikinong wan buhai shnong klem jingbit. Hadin ka jingkendra jong ka Maharashtra Anti-Terrorism Squad hathane Navi Mumbai Badha Solapur kitei ki bela syakem ki kentup ya hinyongut ki shinrang bat hendringut ki kentei bat lawan rung sya India klem ki kot kisla ki babiang bat pendon kam de ki ID thok ban yo ki kot kisla jong kinong India. Ka jing tokit ka kadang ya chakmat bat las dang ye jing pinkendria no iki. O Vice President Kari u Jagdeep Dhankar ulay shimbenta ha ke NCC Republic Day Camp 2000 ha Karyapa Parade Ground hanong ba Delhi minta kasngi. Ka camp minta usnam kalong ka bakham paunam namar ka jing shimbenta ka babuntam jongki khenna kenthe. Ha ka ba khendai spa khat nyongut naki 8000 lai spa handru phawengut ki dehi kenthe. Kani ka parade ka pinpau ya ka jingdan benta ka banangroy jongki kenthe ha ka National Cadet Corps. Kawapin i ka jing IT lot but ka jing no senyang jongki na kabenta ke NCC. A nation first approach. No nation in the world can grow unless its citizens are deeply committed to nationalism. Nationalism has to override all other interests, personal or organizational. Nation first approach has to be our only approach. Maintain these qualities as a tribute to our motherland. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर एक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहिए। भारत मां का सम्मान करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रगति का पथ प्रदर्शक बनाते हैं। Ka India bat ka Bangladesh kinya pelat markelyang ya kisis pak proposan ngot kinong tong dokha bat ki jhat jongki menta kasngi. Hakaput duriau ha Bay of Bengal. Ka Bangladesh kala menjur ban pelat ya ki kendai pusan ngot kinong tong dokha na India. Kat ba ke India kan pelat ya ki kendai pongot kinong tong dokha na Bangladesh. Nalor kata arteli ki ling tong dokha na Bangladesh ki bala bat ha India bat henriu teli ki ling jong ke India ki bala set ha Bangladesh ru on sepelat. Kita ki kendai pusan ngot kinong tong dokha na India ki bala syak set palat arbanai haki patok jong ka Bangladesh la IT shikishipaya da duriau kari Bangladesh. Na kebenta ban pin pai biang yaki sha la ka jong kari men hakasngi palai.
Ka GMK production ke bedai ke jaka pin mi jingrai ke bedang shuseng thamai ke lapelat patba ke jingrai ke beningkong jongka ke bela ai kerteng ngin yeyo ha ke sauterik ukela lingkot halat kor lomhe darbar hall. Ya ke nikasngi lapen kop burom da ikong laki karsati kum ke kongsan haringkat kiriu pakmat ke bekentup ya ke kong one reaping rope uba kiki garot bad uba lasting. Hakani ke video bala penmi do uba kiki garot ladon ki jingrai bala ruai do uba arman DCM yakani ke video la pelat patba do uba Gordon meban khar ubon ke balong kum ke jingsdang jong ke GMK production ban kinti ubat kershan ki sab ki samla ne East KHASI Hills hakirukom pen bernya repair. Ka Australia ke lapenlim ya ke India dah hendriu wicket haka jinglek kai test ke basan bat ke bakat do ha Sydney haka santarik ke lalingkot bat yokra ke border Gavaskar trophy da lai la iwe. Ka Australia ke labet ya ke thong ke ba shispa hendriu po aron haka sngi ke balai. Haka ba u Travis Head ulala bantit lai po sauron bat u Bo Webster ulatit lai po kendai ron klem da sharpen hap. Ke India ke balas dangbiang ya ke inning ke baar jongka da shispa sau pawai bat hap hendriungut kinong tit. Kala sharpen hap dot barok ke wicket la bantit tang shispa san po nyoron. Hakaba uskot bolan ula yo ban khur hendriu wicket bat lapen long bo un yo khur ya ke nam player of the match. Kani ke jing job jongka Australia kala ban pentik naru ya ke jing yaka ban yo rung sha ka final jongka ICC World Test Championship ajar arpulai hado arhosan. Hakabanya kun persya ya ke South Africa ha ubnai jeliu. Ujasprit Bumrah ula syajit kum player of the series. Mentang nepet ya ke jinglong jingman ke sun beneng hatura. Ke jing kriat ke long kat sau degree Celsius but ke jing shit ke long 800 degree Celsius. Ke jing siam ke hau menta ke sngi ke long san pawai na ke shispa. Menta pat ngin yapai sya ke jinglong jingman ke sun beneng hashalong. Kajing kriat kalong hinyo 0.1 degree Celsius but kajing shit kalong khat khandai 0.1 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentasi kalong henriu popra na kashispa. But hajawai kajing kriat kalong hinyo degree Celsius but kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentasi kalong lai popra na kashispa. Kasun beneng kala banrang hatura shilong bat jawai. Shaban poi shabakut jong kutup kubon yepet biangsa shisian kimat ki bekongsan. Le Menteri Rangba Duk Keri Narendra Modi ke rel ke bestet ke namo Bharat hapreng ke Delhi bat mirut. Ther ke khnam ya ke sarkar jilla ba pentlot ya ke senshar ke ADC. Ka third song Kristan competition ka jing rakhe ya ka culture tenrai ki karu hari bhoi. Mat ke NPP ke jing duak nong hadin bau MDC ka maulai ubat tebor pathau uni kun kum ukur tong shimen. Bat syakem khat laingut kinong Bangladesh ki bas sabian ha nalaso para ha Mumbai. Te parlok katungil poi shabukot jong kutup kubor jing mentaka jan met do ben shambang shai kasi kublai pi parok.